Baithalang solong da pharu sirahini yang deng Pandit Dindayal Upadhyay mahang kithek ani Katalondun. Ang tanmen ke ba khai tum Bukulia Ghat irrigation along lialong aron ripen kacherai tuma phan thale nang ji pura kachesong asai kideng. Karbi Anglong Autonomous Council ke Charyaron Selam pami pen khai kisong pajok non pathipia lampen songing kora pri kaching rumamai kangni. Kardom News Time along peneli Vilabon Kropi non biotang ton pen archik tha West Karbi Anglong District by Thalang Salong ta chitini phai inkora pho arni pharu isira hiniang deng Pandit Dindayal Upadhyay mahang kithek arni aliralon pen Katalonduna biota kadnu sa pherang ke jasan ihi by Thalang so pen biota nang pale India dang pialong pharu isira hiniang deng Pandit Dindayal Upadhyay amhang kithek arni along pachaton dunsi West Karbi Anglong District BJP sa hembai Thalang Salong ta alur alon pen amhang kithek arni talondun West Karbi Anglong District BJP sa hempi along mai pharun terang Pradip Ronghang lapen BJP claim bang phubang phiatum kadu kawe chetong pet pen Katalon pon padu anpor labang so mai long Pandit Dindayal Upadhyay amhang kithek arni lapen akai lamau puthak BJP WKA DC mai pharun terang pen kachetong dun aradapan than pachini Khaibarim Rai Komasong Bolong Komaji Bukulia Ghat Tumben Patirpi Ponsi Bukulia Ghat irrigation along lialong ang tanmen ke baga khai tumaphan thale nang ji mati eviction nang ji pura kachesong sai ke denga biota nilitum kat news pherang ke raju kathar pen biota nang pali Bolong Komaji mate Bukulia Ghat irrigation asai kam along li churi bharoner kebra trucks kebra isalong munit kimi mate ang tanmen ke bang akhai tum aron repen long le kacharaya tumaphan prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council hit pen thale nang ji mati eviction nang ji pura kachesong asai ke deng ang tanben ke bang akhai tum aron repen labang solong li angkang hemrit naga chikimsi ke dobari ma khai tum ason akisung kachetong nang ta dolo pusi cherok to raratum pen takaning je padu lasong thak thak si Khaibarim Rai Komasong ahin pen inurasong ja popen kaling je ponta lapu henlo pian along le 871 বিঘা along le non puta sarkar tum thang apodokep NA non puta thang election ave Rasinili tum rat roja pothar Karbi Anglong kadok kawe amuni rat atum khurpak dak dimasa Karbi boru kadok kawe chelang pet pensinili tum dak pini election kurina ko kusinili tum pini protibadi karjohosi dak end Lasi muafi nili tum akhalo je autonomous council pensida me jikuno পদ্ধতি sidame lada election ko karon lada election se pulote lada bibhinno munira tum lada Aleng kimia tum nang jok ulo aleng kimia tum side dak kewang lasi lahai muni tum hani tum chini ne pin ben ladak bokulia tak kedo ketha kasau kasik sang ko lasi ni tum pini bangke hajar muni celangsi pini dak jolohin sona mate la irrigation department along sinili tum memorandum kilo laso memorandum kipi pensi home sarkar noi Karbi Anglong jila purikhot noi nona mat election nang ko laso along le ajat pensi tame mukulisi ladak office tame jat tame isia industry tame ladak buhinang ko na kali pulote nili tum ga am sosial andolon claim alang pusini tum kadok kawe arata pini bangke seme tang dut lo ye chunche tik kanili tum bangke ladake o e la solong le bangke Khaibarim Rai Komasong tumpen labang sopothak tong sikot pen sai ke deng jimate tharle vek nang jipura Assam Irrigation Minister phan pinpur loipa panongsi Bukulia irrigation sai kamasai phuaphan pinpur lo pajerpon election se tik ke o yathe BJP sarkar bangke la so along le punoi kadok kawe ohom da la sarkar along le pute election do pik khanyang Sitame pini ladak 871 bikha long le dokok sitame pini sarkar atum langding pen council atum da langding la solong nasi ko pia posi langding ma nasi nonili tum memorandum bidet pena phi jongsi thang ek song da NA pulote nili tum la dak thuke moke council atum puna sarkar atum puna thang jogoria mate adai awe nili tum dak nili tum kadok pa rat pen thu pak pen la dak cherai det ba dor kho gaw claim det sitame nili tum adai nang pinang ne dei la sini tum akhalo jate non ning Chiklo John Jani pela dak order PC election ang ko pusi nili tum ke tuning rilo council banda mate state government banda naben pini banke ofomor mane jolohinson dam mantri afansi nili tum dak pen jelo jolohinson a office pensi nili tum ke pini banke dak memorandum PC ala so minister pensi pini banke pali nangji pulusi nili tum dak pini dabilo Jindabad no election no election Upper Dikrong KSA Romai pen Upper Dikrong Hemphu Club along so in kore free kaching roma mai padu pusi lada kat news along birta nang pali
Karbi Anglong Autonomous Council Kichari Aron Selam Pamepen Ke Kisum Pajok non po athepi alampen Kepadu song ko replika chingrum amai along IAS Saipu Parin JI Katha Chitong dun alang li political ajakong awete ajata chingthuru ni Inglong asu jeseme 62 si che ot nang jipusi ningje KSA amai pu huliram terang Chipampu amai along rong asar lapen sorkari gaon bora lapen man ke do abang pu bang phetum chitong dun Nomalam sopor panbir damo into paniksina. J&J Mandu has come to twist your taste with ethnic traditional dishes, noodles, rice, main course, beverages, soups and many more. A restaurant that makes you feel alive and energized. You can be out there enjoying the things you love. Parties like wedding parties and birthday parties are also taken up. On any occasion, the order must be given at earliest time. For more queries, please contact 9435 925 116. J&J Amandu, Difu Karbi Anglong Birla, near Bharat Petrol Pump. A family restaurant, a part of your family. Please step in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. Come one, come all. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc. Main Market, Old LIC Building, Karbi Anglong, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar, India. Aturki
Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu Tharmit aduk Thelua kreng Chitronola Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo people third beer talang bangthalo Chinthong lamps nikan esega mai pimati AGM amai chiti ni phai inkora pli arni ki paman pona birta karne sa hemalong Chinthong hawar pen birta nang pale Chinthong lamps amai phulong sing kropen ka chephaim phu pon amai along lamps achun bang dor sing han sepen se mai ki phalam thelapen alhi ki pachinya por enlo labang so amai along alhi aman pen assistant inspector thoni sor kro lapen Karbi Anglong Churmas council yen barim sarim bilapen aparim MSc rangdang teron tum chutong tun Lapen Chinthong lamps along claim rapet bang sir kep su sera tum ta chitong tun anpar Chinthong lamps langpi lamps lapen akimi keseng ponthu bichikri lamps along bijesure peran parta kachrap kachito dun abang phu Karbi Anglong Churmas council em pradip rong pia phata kachro lam thei pajer pon Samilang sublok mondola tumpen chipatir pi ponsi chitini pha inkora pli ani dogmoka longkam teron udidram holalong number 15 Mahamaya constituency VDC chairman kimi kemana bangpu harsing ingleng phan karchomai ke padopona birta katna sai hemalok birta nangli Mayalong samilang sublok chun bang babuti sopen mai chari ponsi methang penamat alohita ki pachina por enlo lapen mai ki phalam the klardak pen kursing timong pen si than pachini ponlo labang so amayalong aloi sarpo aman pen Karbi Anglong Churmas council MSc lunsing teron chetong dun manpeng aluhi aman pen samilang sublok mondol amai phu sorot teron samilang sublok mondol amai phu chandra ingti pen chenglok pen an ke thegeding atum chetong dun bang so amayalong akimi VDC chairman Harsi Ingleng pen lam theke jai pon ke alangli phan Mahamaya constituency VDC chairman ang ke pek pona pothak Karbi Anglong Churmas council CM Tuliram Ronghang lapen MC Lunsing teron atumaphan kachura lam thei pajerpon Mahamaya constituency ki parlang kanglong sarkar nang kipali ki duk kelak arada baha kaching thuramu ki claim ki dam japhan rabatum pen jakong horang lapen bijisure pen danglok na chirap na chitodun ver japhan kaching ripon pado BJP सरकार बुद्धि के बाके BJP आकाम पे पंगतांगे आलो बाके निते इनुलो अपेर के नाले दुख के तो आना राना तुंता तिनी निबी BTC chairman के गृह मदक ने कितें के नाले तुम तो आना के क्लेम के दाम क्या तुम को सिद्धि खेलो Anparta kimi VDC chairman aphan kar chopon amayalong alui sarpo aman pen kachitong dun MSc teron pen lam theke jai pon ke ikan cek dong kena dong awak sayang pilo ulang te ningkan bang cek tiket kah bang kudo pon ningkan isi bang awak say cipi pon long to itu ek time mata cerap lagi lasi itu local committee do cluster chairman cluster committee do lasun si itu malang ni long kaya mata cerap cetu dun si ini tu mahawar ini tu malong ri development dia bangke itu cerap dun bom nang ko election ka cepa hai udangi cerap pe kande lokon development ke klema hudu bangke itu cerap pe nang ko lagi Karcho mai ki padopona long kimi VDC chairman Harsing Ingleng lapen Arya Sangho bang priatuma phan man kido Karbia poho pen alang lituma phan archo ponsi mai mesening samjin pen pajut ponlo Birta mangkela pans kang ton poniglong dumi thakmi korwang thu